गजी विभागीय लिडर गोले हिरो श्रीपति टपना नेपाल अमेरिका या अञ्चपी ड्योटेके चुङ्गो दुसा ख पिरोका सुइबले ठट्टे क्वावे खमलानी अमेरिका चाहला लन्डन ठंगावना हवाई ग्राउन्ड ठेनुवा अञ्चपिन्छ अन्तर्वार्ता बही बार्ता डक्को पिलेकल नोमवाटले थ यथे नोवाटन कि कर्पिनी यथे जिगु ज्या निगो अन्तर्वार्ता अथवा इन्टरभ्यु जि लिसिया यंकामा गजी गुलुम बिल लिप जिपिन इन्भेस्टर लन्डन म्युजियम यन ग्रेजुएट थन लन्डन ने वेबले बट्टा बाहलक प्याक ना टग न्यागुन बाकी मोट थाउ न्याना तर जि ठाउ धर्म मोट टगले थन वया गजी व भाङ बाग छुन मनिया ने ठ यथे जि कर्पिनी यथे रहेको छमसा मुसुगु मखो ओके जि ठाउ नियम मोटो से लन्डन म्युजियम वना परिस्थिति बिचाना डक्को दिवपिनी दुसा ख पिलोका नेपाल व खमला सरस्वती नापा खलानले देशे ल व फैट लुएक छिटी डिटी देको सा इतिहास बाला कथा भूतन सिमरेको वर्तमान न सिमरेको सुतान वाका छना छौ नियम देको सा इपे हाना नेपा क्वा वइथे चो चिटा चोपे सभ्यता आपि पाको खला पुया सुक कोले पिन्ट ठीक या फस हिन्दू व बौद्ध समन्वयात्मक दर्शन तयार जना नोगुल लुइका माग ठासे टे फै ज्ञान व विज्ञान हे सकले आधार जुगे निम्ति माग विचार पंगा हे मला मेउ ख मुनु त अप्प जान्ने ज्या प्यावे ल न्याठा न छेन ल तर चन्द्रमा छेन तासा जिपट्या मजया चन्द्रमा जिगो छने दु चन्द्रमा उनीको टाग दुला सो हाना पाटन ढके बस रानफुकले यंगेको ढावा ढाटे रानफुकले यंगको जुसा बसे चुमा पिने फुकिस्या छु हालत जुई उन जि ढामा खमख ओके चन्द्रलोक वंगो ख पट्या मजो पुनी बेला चन्द्रमैटा मटबी मटे चन्द्रमा मुनु वन पुजुल ढाइगो पृथ्वी अथवा बे गुल्सन न्याचंग दो पृथ्वी शिव भुगे फुक्क कर्म हे ज्याचंग दो पृथ्वी सुदे ज्याचंग दो ओके ठजापि मूर्ति स्या वाप्या वापिन दव थन लन्डन चोपे यको हरपि दियटे त चित्त बुझे जिक सकसिको सल्ला ठरे जुको प्रस्ताव थन छयाई अले जुको जिल्यावे जुस मेपिन हे अपो जिल्ला सुस्ति जना चुनमटे ठौय ज्याकने टाइम मजल टाक खचुए मक्ता आटा ठुलिन्छ सरामाय यैमा पशुपतिनाथ लन्डन म्युजियम जनवरी 5 2029 पौष ओ या बोडा न्यापास्या दिय लाटिन ठंगु ज्या दिय त सोट ठाक मजल पशुपतिनाथ लन्डन छोय ज्याको पोज्या न्यापास्या दिय न हे सर्कल लियाट डक्को दिय त बनकाली मुन चाने से सम्मेलन र पत्रकार न पोक स्वर्ग वपि जको ज्या भव्य रूप सोबाजुल सभा नापा खन चाबरिया लोसला गने दिय जुल नापा प्रस्ताव त मन नापा सादियो प्रस्ताव ठटिक हनिबुवामा सबै नाय आपा दिय त पनोटी मेला भर्या थे अथवा दक्षिणकाली पिकनिक याक थे अमेरिका व बेलर चाइ वंग पो बना सोयासिल इपि मोहनी बेले छिसको चाइ वनि वा इमठा छिगे यागु ठुकी विचार फंक माला प्रस्तावे चोपि दियोट मध्ये बालपानी वमले मुस्किल जगे ठंग वंगु ख अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार न्यागो देश न ठटगो देश धर्म संस्कृति बचाइ यागो मेगु देश वपि दियोट लिग्ना हेगो मौलिक अधिकार दो ओके जे पशुपतिनाथ बाबा विचार ना छिट सम्मेलन या उसुचो ब्याओ ख ठौ सम्मेलन यान बले दुनिया पिनिए समस्या समाधान याना छ सारा मनोटेको जन्म मृत्यु दैवाधीन ठाइगुले विश्वकर्म स्या चुन्यापि अर्थात चुचे तापि ओभर शेयर इन्जिनियर टो वबला जित दक्षिण तकना उजा छैबिल जे दूर संचारी जाया फै मक्त नापा विक्रम छिंकुको शताब्दी केपो सिथे लाग भुइन लो छराइ खे येले जाफो यम जाफिया संघर्ष जुबला बापु मरेकटा भीम ढुंगटक येलिया इलाक याना मोबिक जुसा कोइना खुशी अर्थात निशिकापे बसिताना येन्डिया लखन ट्रोफी बचेना बिल बैगुनी टेस अस्पतालले लिक्क चंगो चिबाय रानपुकु सिटे चम गनेडियो न उजा खाना छया बिल सहयाना मिना घटन सुये चुना लिपुया जित दक्षिण सोकीको छु यमपुरी हुटाउ खलवा काशी बास हुटाउ खला जित स्वदेश तोटा विदेश उन तजम रो जित स्वदेश ने मेउ देश तोरमजो ठोज पवित्र हिन्दू राष्ट्र देवभूमि नेपाल जित न्याक्को मैतासा जिस स्वेतन मोबिन तुनि मजो पाश्चात्य देश सिद्धान्त बना टपिन्छ न्याक्को लो माथा वंके तासा बोक्सिटस मन्त्र गारेना टटा गावंग माथा वंके फैमखो गुमेसे मूल्य चना वहिगे मूल्य चोफागो धर्म मखो सम ठेकेदारी स्वार्थ पूर्ति या त इन्जिनियरी अपा मछि ढंग योजना आपा दियो त युरोपे वंगले छि फुक्स्ट हेपे त ठौ सुमको चिने मुजो आपा दियो त ठन लिटे हे त लिटे बना हेमा ठय जिगो प्रस्ताव ख सभापति ज्यू प्रस्ताव स्वीकार जुइमा सभापति नो त तो प्रस्ताव त म कर्ण जंग अर्थात नापास्या दियो आन्तरिक शब्द निर्णय जुइ ठुकिन छु संशोधन या मासा नोना बिजामाला मोक्सा समर्थन याना बिजामाला समर्थन व विरोध या मलानी बले है यलम बिजामा सिद्धलक्ष्मी नोना बिजदा सभापति मौर्य तथा सभासद प्रस्ताव जा आपा बाला जो समर्थन या माथे जो ठुको प्रस्ताव छु खतना जको प्रस्ताव त स्वीकृति या मले खछुले रे
नापे येले ख यमटेस बा यहाँ ख यनो सिग नापा साड्या लिक्क वया नापा डिगा बोलकी वो जिल्ला चंग डक्को हाल खबर सिग फैगु सकसा सियासिउ गुमेसे शरीर ने लु व न तलर छुरगा निन्ने याटा ठाकु ढाटो छौ लुयावल ढाउन्यना वो चीज गेंडे खाक स्यान मु डोर सञ्चारे अमूल्य तत्व व वस्तु व अनलुयावो निस पिस दय मल्लकालीन मुद्रा त नापा साड्या निज सम्पत्ति जिमा गुमेसे ब्याजले बनी दिनिक डेल ढोंग फकावल ठसुया चुए चोपिनी खमुनियसे ढसरे यामेस्ट छगो सजाय बिगो अथवा सम्पत्ति हिनामना मजिमा ठुलजुल जासा तो प्रस्ताव समर्थन जुयाजुई अन डुपिनसँग डकुस्ना मुना लाभ ठाट प्रस्ताव पास जुल निमो प्रस्ताव तमा कालिया प्रत्येक नील सरस्वती ख सामान्य सभापति महोदय उपस्थित सदस्यगण तथा अतिथिगण शिक्षा सोच्ने कारण मजिमा तो शताब्दी बुसानसिया वा वुपी ठुना ग्वाय वुपी चोकनायटेको लाट सय मफिया आदर्श हिन्दू राज्य नेपाल या श्लेषमान्तर बनिय महाधिपति भोलानाथ पशुपति बाबा युरोप भ्रमण याबिजा हो पशुपतिनाथ जुगमुख वैन्य यक्कु ड्योट 2009 साल 10 साल निसे वन टोंगल उके ठाउँ अपो लो हिट्न लाना छे अंकल छौ सभा ठर जुल दासा ड्योट फुक नेपा छिगेयामा घाटसँगको बागमती फिकाक बिमयो महामाल दासा घाट झिन्याको उज्याजको फिकाक बिगु यामा छिगु फुमि छि यति जिमा पशुपतिनाथ नेतृत्व ड्योसा बुढाबुढी दुखमुसीमा लन्जुवाटेको फलचा सत सोइगु सत नमुजिमा देशसा द्वामवेकमा दुटो हमेस्ट कानुन लगे जिमा तैगु जिगु प्रस्ताव स्वीकृत जिमा कर्तल टोनी साथुको प्रस्ताव न स्वीकृत जुल उन्मत भएर टेबले लाभ बसाउन नोट डक्कुचको ठारन होला सभापति सभासद अध्यक्षगण झिगु देशे झिगे पय कला संस्कृति इतिहास दो राजनीति दो अकस्मात भगवान पशुपतिनाथ युरोपाकी बिजना ठन बनकाल जंगले सम्मेलन याकिरका सन्देश बिया हि बिजाउ छौ आश्रय खख ठ बिमुजासे सम्मेलन याकि छौ बुरबाई चलाखी ख जिठा दिसे अपोटिने ल्यामन ल्यासे बुरटेका राजनीतिक आर्थिक सामाजिक क्रान्ति हेउजुको मोखकी हो सुन्नीको ल्याम चेतना वौडो गुगु चेतना याना म्याक्सिता वसो सुइगु टोटा लन्सप्रा सुइमालके मेफिङके निनमन थाइगो न्याटे टासान जिसम काम देबे मित्र ख उन्मुक्त भैरव टालके मुसुपी सुमरो भण्डार खाले जुगो गु घटना जुल वो घटना इटा कृष्ण लीला ढामा ठौ जुगो सम्मेलन सारला भगवान पशुपतिनाथ नप मेफि ड्योट लिटे हेगे जुगो चाहिँ मूल सिद्धान्त ख भगवान पशुपतिनाथ या पोस्ट नंगी उमय बिचेट्नु खलाना कालिया प्रत्येक नील सोर्सति नोना बिचेट ठौ निपा चुपी पोस्टको संख्या बढे जुबले पिपा चुपी पोस्ट मन्ट छुजुल गुल्ठासे मास्टर नि फुइसम बुलो हे ब्या मुजोपी कलाटमु मिजै थाजको वना नपा वन्ट सुइगो अले मनु पोसु मुजुसा सुजिले पिण्डियना टिजको नोट छपिनला लक्ष्मी नेटुठा बिजाउ खने कटिन्दाजको छु हिसाब बानाला नील सोट नील लन्चो ठक्या खा याउको चुके जुल वसना नवा सुखना जित अपोजिया नवा मटे देवदया बुद्धि मर्पिन्दा जग लक्ष्मी सरस्वती लिठिन हेतु वास्तविक जिमे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती सोम छमे शिवला ठनला अवनिम खने अवनिम ज्यान मा कुमारी पिण्डियना नोट आपा मुटो छाजे हालमटे जिम्माइटा लेवसिन दैला नील सरस्वती देबेजट माला छिमाई पार छमे जग कुमारी अन टाइटे मटाइटे चंगटाला गुमेशो अब ठिकान मरो उ ये सतस बाफु मनता हना टिजको बागमती नोना हला नापाटन जिठा वेमवाला उबले ब्लड प्रेसर छटसा मरेका बिउ खने मास्टर निसाबिया गु फु ठु फु टाठेगा फुट कार्य खस्यो वर्तमान काल दास का सुनमुस्यो सभापति आसन चाबिया लोसल गने दिवा नोना बिजट उपस्थित सभासद तथा अतिथिगण सम्मेलन ठाउँको भालके कोचल बिचे पच्च पच्च कचकच जुसा बाहेल त साहेबले आए ढागो अधिकार अर्थात बाघ स्वतन्त्र पृथ्वीले मनुष्य सृष्टि जुबले निसे दो लन्डन अमेरिका बम्बई बनारस पटना ठपे सकल ड्योट स्वदेशी ठेंकीको प्रस्ताव विरोध याइ खावपि सुन मरो सक्सेना धन्यवाद कनेसीको सम्मेलन श्री करुणामय मच्छिन्द्रनाथ सभापति जे ठाउँ सम्मेलन ठनिया विसरण जुल जे देश जे महेश कने खन समय नाप्ने टु सुरु जुल सभापति ठेंग पच्च इ लिबागुने कोला हाल जुल वसपल लिबागको कारण क कन लिमा त खाना पच्च ह्याउया वल दक्ष्य पा ठठ वे माबले इले ठिंकीको रे वाका न टेमा ग्वा पसला कप पसला लु बन्जा किरो पसला निसे कया संखाइमे मन्त्री ज्योतिष दुखसुपि स्काउटिया भाग लुटेना निमे मास्टर हो टौ बन्जा शिबन्जा बाको च भेग मुंगा चुनिमे फगिया आत्मटक प्रेरणा वे माउज्या निनेस्य सोता इले सम्मेलन सुरु जुल बगला मुखी नापा प्रस्ताव टे हल सम्मानीय सभापति श्री मच्छिन्द्रनाथ तथा आगन्तुकको अतिथिगण अन्याय सुया सुएको पाप
जिठा न्याय फौ इपि संख्या यक्वा ग्वा दो बल्लाट्या जुगले याना तरकारी बजार 6 पिसा साला बिजेट गनुना खुएगो दक्कोसिया मुद्दा सुसन लिलाउ मुखो मुद्दा फाँट छिच यास न्याय ठिके जी मुखो डक्को मुडे अन्तिम निर्णय श्री पशुपतिनाथ पखे जीमा फौज दादेजको जी सुएगो ज्ञान विज्ञान शिक्षा सम्बन्धी न्यागो मुद्दा न सरस्वती सुएगो अन्न सम्बन्धी मुद्दा ल सम्बन्धी मुद्दा लक्ष्मी सुकेगो जिठा घुसमनीमा निमुक सोझ चित्या याइपिन्जको मुखकी तहबिल भाषाना जेले उना निर्दोष थरे जुपि विद्यार्थी मिस मचट्याको चप्पल नया घुम विद्यार्थी त हेखे ढोम याना खनि मरेको ज्याकाइपि मास्टर निसे डेगै ठेका भरिटगो पि भ्रष्टाचार ज्या बंगलादेनी पि तकन जिठा होइगो मोसुइपि न जिठा होइगले फुकुसियो चाल जिसियो सुजैपि जनता चाकरी जि युक्वे प्रभावित ज्या ठौ देव सभा अमेरिका फ्रान्स जर्मन पर्यवेक्षक रुपे वइ चोपि गन्धर्व किन्डरटे न्यने ठय प्रस्ताव टे एक प्यावपि द्योट चाहनी नेपालले लिट हेमा दुई विक्रम सम्वत 406 साले बंगाली सुल्तान शमसुद्दीन न्याय फ्याफ्या यापि द्योटेको शल्य चिकित्सा जीमा 3 नेपाल डेग सत फुक्क नेपाल सार नहे जीर्णोडारियामा 4 विदेशी ठेकदार नेपाल ख्वापा पुया ठेक काल टाइम ठेक बिमुजो 5 गुगोन डेगले लबर्स अर्थात ठ योम नापडाको केन्द्र स्थल मजीमा 6 बम्बई प्रिन्स अफ वेल्स म्युजियम चोपि विभिन्न दिवपनि प्रतीक भैरव त न्यागो अपराधमा प्याउ अपि जोसा भुक्तो भोगे अर्थात देश ठुको सुपि अर्थात देश संस्कृति भूगोल राजनीति रक्षक ज्याद निम्ति बा लन्डन ने चोपि जिमा बा एसिया अमेरिका युरोप अस्ट्रेलिया चोपि जिमा कर्नामे हारमाला लगाए दिवपनि साथे नेपाल छेनीमा 7 नेपाल अखिल गजिगुलु संघ अखिल नेपाल एलागुलु संघ अखिल नेपाल कलामरु संघ सारासीको केन्द्रीय अफिस नागार्जुन जंगले डेकमा 8 जिगे डेग सन्निताने ल्यास्टेको चप्पल नेटको पनि मास्टर टेटा स्कुलमा पिटना पालिएको दर्ज बिया मेघे जिल्ला सर्वयामा 9 भगवान पशुपतिनाथ मोवनीले पशुपतिनाथ वाहन नन्दिएको हाइड्रोसिल न सुरेश दुने उपचार मजुसा विदेशी अर्थात लन्डन प्रदर्शन या मुआको उपचार जीमा 10 धनी गरीब फुकुस प्राण उठे ख ओके पशुपति मन्दिर उनी पे मुनुटेउ खासया अर्थात डाँसया प्रसाद चन्दन मबिमा 11 सोईको दाना हारे यागो माना हारे यागो घोर अत्याचार ख गुम स्कुल व अड्डै पाल्टे छा मजिमा मुयागो सकस्या अधिकार दो सोईको श्रम शोषण यागो अत्याचारी पराकाष्ठ ख 12 दक्षिणकाली गोयसरु व मेठाना बाँसना गजाय दस्तुर जथाभावी मकामा 13 पशुपतिनाथ छापिया बिजेत वस्पले नाप्टप मेपि दियत्न लक्ष्य दिने लिठनीमा 14 पल्सा फुको मासेना छेडेको गुले राष्ट्रिय पुखो सम्पत्ति रास जोगुटो उके स्टेडियममा टो फुको पुखो यो पलेसा मेको पुखो बनेजीमा डुगो पुखो मासे मजीमा जनता हिचटी डेकाटको सार्वजनिक सम्पत्ति सत फल्चा पुखो बुङ्गान हरेक संकटकालीन स्थितिमा सामने नावै चुङटो उके संस्कृति परम्परा बिचाएना गुगन वस्तु वा स्थान त फुक्को सुरक्षित ज्याचुन्तले राष्ट्रिय अस्तित्व लेना चुनी 15 प्राण सक्ष्या उठ्या खसा अपराध मध्ये गुम शिक्षा जिम्मा बा न्यायालय पखे जिम्मा घुस बेगर जासनी मुखिया भ्रष्टाचार टेटन स्थान बिमा 16 जिगो संस्कृति लो फेटल लेक न्यानाचुङ क्वालिटी सुया अपो विशिष्ट दुगो टुङो लो हिटी ख तनाचुङ ठयागो लो हिटी हो खण्डुको फुक्को लो हिटी बालको जीर्णोद्वारा संस्कृति राज जिम हो 17 विक्रम या 406 ले बंगाली मुबिङको फेवट हे आन फे श्री न्यागले गजु काण्ड दियो काण्ड ज्याचुङ दो वो फे पार्टीमा